Lahorijan dudu kolonial long pen ongdung drugs kinep long. Matric exam ki una tuma phan DAV Higher Secondary School along felicitation program ki padopon. Daithar Government Model College Higher Secondary second years 46 pen 21 students ke pass. Pinia dapa birtalong penili sami deng mirkiling pi non birtang ton pen arju ponekta. Khatkhati police station angkang Lahorijan dudu kolonialong police atum joy pen birta kelong ateng si Bokajan SDPO Pusparaj Brahma pen japonsi Khatkhati OC Roman Bordoloi SI Dipak Lahon SI Swamdan Swargiari Commando lapen Arya Sangho atum pen isi kiri ka khuruka sai kireng ponahut ongdung heroin kene ponlong birta long pon. Polis atum drugs saputha kai kita kacherok tok pendosi pinang ongdung drugs ne ponlong bomlo. Seta halapu drugs abeha ke claim atum ta kenepsi unma mate ke jora tumsi unma puason si nang mandera jok ke claim ington bang bedet si thek ponlong. Seta halapu raikom sai khia tum ta do desang se pen kai kita amithanga sai che claim pon bomason si aruni phai crazy arni anarlo por phai hinira chitim apor Lahorijan dudu kolonialong ihum iskuti NL07 EC1353 along pen home crepli sabona home pen kethap joy 3 meme drugs long ponlo api kelang tarlip det pen heroin drugs pusi pangthek ponlo Lasolong inot thunang muria sopo muhau muri artaningkan thomkep ahem dimapur railway colony Nagaland pusi pangthek Keneblong drugs 166.3 grams lapen hitialong ador lak trok an ador doji pusi pachini pon. News report KATV News. Kedamtang ni phai sirkep arni higher secondary asatlang paklang ponsi Dipu DAV Higher Secondary School along ta ang theki misana jok pini felicitation program ke padopon. Bangso felicitation program ke 1963 aningkan DAV Higher Secondary School Kimlo pupen lasona program ke bipon pepin lang lapen la anang theki mi sitami abipin lang la sojai mekalong aluhiaman pen tingreng rong pi chetongdun alangli ke dak DAV Higher Secondary School along ame phu matlo pininga ningkan ke kaduka be bang pharoi sira trok sikebra ke thom abang phu bang pi Higher Secondary asatlang pidunlo Bang Pharoi Sira Trok Sikebra ke thom satlang ke tok dun pen Bang Pharoi Sira Trok Sikeba bang phu bang phi undunlo Kadoka ve pen 93% an undunlo pusi Pherangkia tuma phan DAV Higher Secondary School Principal Chandra Singh Nar penang chethandun In pen hok pen ala mangkela lo pini katalon ko bangke lake isining rong par usumar panta haula kiteng anika means 1969 pen non an la so program bang ni dum deng de pin la asinon pining sila so na program bangke ke deng cheng la la pen ke usumar pen kachitong long u ikup chitong long pet mane kadung ve singru pet pen kachitong ko bangke pining lo ke cheng ke deng cheng a program lo Pining bangke de ahok pet ni tu bangke total appears bangke 173 la bangke ako ke pas bangke na 160 Lapen la anang theki me kilong pon ke jasemet lo than ba atum lapen Charlie oso maratum kachapaduk pon apot kachoro pipajir pon Lo na to pini ani bori lo la sia lang lang number flodante itu 1969 pen la so school established ke Walaupun sudah mapping asal record ke itu memang terlalu namjalan. Tapi pini asal tot ke itu mening tipi namanya pro. Because since 1969 it was not done by any principal then, any started any managing committee. So, SRC examination likewise this year and with a flying color. You are the real hero of DAV Higher Secondary School. I once again congratulate for your future bright and to maintain your hardship and your courtesy. 1969 aningkan subject defen piningan danela sombong lasan felicitation to Romina Hilton teacher principal lapen teaching staff lapen itu SNDC boy katolo teaching YC pining result the mission 94 plus percentage one 94%
semar kata encouragement van future van encouragement van ikum kata dia sekolah nasana program kita konseng Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangatum Kecharli Nathu ke Japon Thekapot Ninga Klong Pen Kero Pipon Lopusi Principal Chandra Singh Singnar Pen Ning Japon. Approximately 50% total pass 21 students Bangsong Bong Pen 3% first division, 9% second division and 9% third division. Total pass 21%. The Simoapi Mesen result kapalong Japan teacher, professor, staff atum ben Chinki Chathan Pon Poputa, Daithor Government Model College Principal Dipok Bora Pen, Perangketheng Nuthan Pon Pen and Parta, Ladakh local students guardian atum aphan Chuningri Matipachini Alam Theke Lapuhenlo. Local HSLC exam ke pass atum pen, HS second years ke pass atum anta. Ladakh Daithor Government Model College along admission edge aphan Ladakh ke free pen si admission long pon jiputa Dipok Bora pen ningje pon thu. So amar mohabidyalayor pura bahut beshi chhatro nasile 46 student asile 46 studentor bhitor amar 21 student pass korise approximately pray 50% tar bhitorte 3 jon chhatroi first division paise 9 jon chhatroi second division paise aru 9 jon chhatroi studente third division paise etia ami আশা কৰিছো যে ইয়াতকো আমি ভাল ফলাফল কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম অনাগত দিনবিলাকত যে যাতে আৰু ৰিজাল্ট ভাল হয় হেতু কাৰণে আমি আমাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছো আমি আমাৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলৰ লগত প্ৰফেসৰসকলৰ লগত আমি কথা পাতিছো যাতে আৰু ফলাফল ভাল কৰিব পাৰি Jasemet Pet Pen Ladakh local students atum Kenang Dunwangwi Numaligar Labonghat Telgorom students atum si Ladakh admissions edlo sitami local atum ke admission wang videt puta principal Dipok Bora Pen Thanpon মই আমাৰ স্থানীয় লোকেল স্টুডেন্ট বিলাকক আমি এটা কথা অনুৰোধ কৰিছো আৰু পেৰেন্টস বিলাককো অনুৰোধ কৰিছো যে যি সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ ডেইথৰ এই অঞ্চলৰ পৰা তেওঁলোকে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ক্লাস 10 ৰ এক্সাম আৰু ক্লাস 12 ৰ এক্সাম পাস কৰিছে তেওঁলোকে গভৰ্নমেন্ট মডেল কলেজ ডেইথৰত আহি এডমিশন কৰক যেহেতু অসম চৰকাৰে ডেইথৰত এখন গভৰ্নমেন্ট মডেল কলেজ দিছে এই মডেল কলেজখনত যিখিনি সুবিধা আছে সেই সুবিধাখিনি আমাৰ ওচৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লবই লাগে During Pen Thompson Terang report KTV News Pinia Berta ke Lansi Kangton Pon Iklo Domi Thak me Kardong